Dobar dan i pomaže Bog iz države Srbije. Ljudi koji su jako nezadovoljni izlaze na proteste i uvedeni su u neke slepe ulice u kojima ne mogu da reše svoju socijalnu situaciju i da poboljšaju status života koji im se obeća. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da imamo državu koju je nekad vodio Aleksandar Vučić, kojome više ne pripada pozicija predsjednika Republike Srbije, zato što je on to izgubio prošle godine. Izborima nije bila dovoljna izlaznost ljudi i izbori su izgubljeni. Znači, niko nije dobio. Sad, šta se tu dešava dalje? Dešava se da godinu dana stanovništvo je bilo u pritvoru, u kućnom, uplašeno preko gospodina Kona i preko radio televizije Beograd, nedefinisanom bolešću koju su oni uspeli da stanovništvo zatvore institucije i praktično mi smo imali totalno jedno konzerviranje jednog društva dok oni ne osmisle način kako da dođu do vlasti i da budu ponovo u vlasti. Aleksandar Vučić, bivši predsjednik Republike Srbije, izgubio mogućnost da bude maskota Republike Srbije i da priča kako je on najbolji, najpametniji, kako je on a rezultati za njega su nevjerojatno dobri. Znači, 1,5 miliona ljudi je u teškoj bedi, nema od čega da živi, nemaju 3 obroka, preko 400.000 dečaka i devojčica na teritoriji Srbije, maloletnih dečaka i devojčica, nemaju njihovi roditelji da im daju 3 obroka. Situacija je vrlo zanimljiva i specifična, da kad vi date kako se pravi prosek u Srbiji, onaj koji ima puno i onaj koji nema ništa, i to kad saberete i podelite, vi dobijete jedan prosek kako oni svi žive u dobrom proseku, a onaj koji ima, on ima i za rasipanje, nije to zaradio, normalno to je dobio na razne načine, ali nemamo još uvijek mogućnost da to ustanovimo. Kad jednog dana zaista pravosudni sistem bude zaživeo u Srbiji, mi ćemo dobiti relevantnu situaciju i relevantnu osnovu, dakle neko može da ima mesečno 10 miliona dinara platu ili da ima 10.000 platu, pričamo u evrima, a neko ne može da ima više od 30.000. Znači, sve su to elementi za ozbiljno više tužilaštvo koje treba da odradi i da ustanovi kako je to moguće da smo dobili sad ogromnu eminenciju koja je jako bogata i dobili smo jedno siromašno društvo iz jednog društva gde smo imali srednju klasu koja je mogla da živi vrlo pristojno i nismo imali ni jednog siromaha. Imali smo ljude koji su mogli da žive bolje i lošije. A danas imamo situaciju koja je katastrofalna. Da izanaliziramo sad autoput, zanimljivo je da je tačka bila prošle sedmice da bude Gazela, težišno mesto gde će stanovništvo da se organizuje i da protestuje. Ono što su objavili razni činioci društva da je praktično, može se doći do ubijenja, do ne znam čega na autoputu, je netačno. Šta je tu vrlo važno i šta je tu vrlo tačno? Znači, iz pravca Zagreba vozila koja dolaze ima iznad Dobanovaca, to je semeno naselje Dobanovci, sa desne strane ima obilaznica koja ide prema Čačku i autoput. Znači, obilaznica koja ide prema Čačku ide prema Nišu, a sa leve strane imamo autoput koji ide prema Novom Sadu i odvaja se poslije tamo na Koven i odlazi na autoput. Znači, oni su izvršili jedan hirurški zahvat u kome su manipulisali stanovništvo. Stanovništvo uopšte nije zagradilo autoput jer su tamo stajale patrole policije saobraćaja i oni su preusmeravale saobraćaj, tako da praktično je stanovništvo vučeno jednu slepu ulicu. Vrlo je zanimljivo to kako su organizatori to izveli i kako su to lepo sproveli. Znači, masa je došla, ogromna energija je tu potrošena, ali rezultat je bio minus, znači čak nije ni nula. Sa druge strane, Vučić zajedno sa gospodinom Konom ga je zamolio da obustavi njegovu paljbu, znači ubeđivanja stanovništva da treba da idu kod lekara i da dobiju tečni otrov. Sad je to toliko nebitno, zašto? Jer popularnost naše maskote pada još niže. Zadržao se na 1,5%, a postoji mogućnost da pade ispod 0. Situacija u zemlji je vrlo specifična, vrlo teška. Sve vas pozivam na uzdržanost, znači poštujte 9 Božjih zapovesti i to vam je smjernica gde nećete pogrešiti, nećete se ogrešiti. Prijetno.